अहमद हौजफाउगी मरोइबा पाउ पिजरे वांगोइदा इम्फाल तुरेल कायबदगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मफम कया नौने सिंह थुमजिनख्रे अमदी खुदहैब सिंगी लाई लाइनिंग थौ पिसताउ विश्वकर्मा की इरा थौनिबगे थौरम लमदम असिगी मफम कयादा पांगथोकनरी खुरमजरे ISTV पाउ मेरंग ताबिब पुनमकपु तराम नोकचुरे हाउस फाउ की मरुबा पाउ सिंह मियाम द पिजरे हौखिबा नुमित खरनी की ममांगदगी इम्फाल तुरेल इरिल तुरेल अमदी थौबाल तुरेल सिंगबा कायबदगी इसिंग इचाउगी अवाबा मायोकनरीबा सिदा मयांग इम्फाल अमदी उचुवा माइकई नतना खरा साफै हैन लेरंबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ngase ayuk वांगोइदा इम्फाल तुरेल कायबदगी डिस्ट्रिक्ट असिगी मफम कया नौने सिंह थुमजिनख्रे वांगोइ असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनलैबा वांगोइ खाइदेम अमदी लैफ्राकपोंग टाइनाबा इम्फाल तुरेल तोरबान फीट यांखै हेना कायरे इम्फाल तुरेल की तोरबान मयांग इम्फाल माइबम उचुवा नास्ताउन चिंगबा मफम कयादा कारबसु इम्फाल तुरेल इमायसी हंथदबन मरम ओइरगा वांगोइ असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा वांगोइ खाइदेम अमदे लाइफ्राकपम अनिगी टाइनाबा वेनस इवोवी पोल्ट्री फार्म मपादा फीट यांखै हेना ngasi अयोग नोंगालमदाई पुंग मरी मखाई रोम ताबदा काइखिबने युमनाम हुइड्रोम लाइफ्राकपम इरम सिफाई मुतुम फिबौ मयांग इम्फाल चिराई पौबिटेक उपोकपी कोकचाय मदी मयाई लंबी चलिबा मेन रोड की सरुक खरा सोरोक मथकता इसिंग पादुना चेले ओइरगलिबा फिबम अदुबु वांगोइ असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के MLA खुराइजम लोकेना मसामक लाक्तुना हौजिक लैरिबा मफम असि थिंगनबा कन्ना होनरे sai nongalamdai matamsida koi famsi lafa phonga khaidenga chinga khoma pa hailan khongnai mayam sigi mafam manak sida kaire de uli kaire se koi mayam tang kana thingna mo di kona di adu bai wa khanjing sai digi sum mayam tang hona bi da ai ki pung manga ma khaide isang su ai jabane ado koi da masina koi lamdam gi long sing de nga sa ko mang ta ni ai de thwa adu bai ro ti ne adu mayam tang kana honari adu honari koi leiba lamdam sing lau sing adu da department sing lau sing adu DC masamak su la ko koi ni ta na ai te gi leiba ne adu kana honari adu khona ba mayam su su koi khara mang gai koi lamdam si dai koi long sing nga sa koi lam ji di long sing nga sa ko depend do hi adu ai ti ne thu matam de koi thuma ngam na ko kan phang jage adu mayam su koi public ki kai mayam su masi thing ko pasida ting pa na wo kham se tham jage na निंगसिंग बयाई हौजिकारी मफम असे हौखिब चाही इंग्लिशिंग अनि का तरागा तरे तसु अमुक काइखिबा लैरे ngasi khanghaudana karakpana maram oiraga yaurabi lokol asige ngayok farm kaya fau salam daida lofom kaya isingna lufsin kre haina farmer khaidem arun kumar na fongdurakle narang jos honda kai ga jana koi kana thinga pung ani tar koi change urum tunda dangai aduga kai thingi ma padu ki tahogre sigi ma paje mona phone tor ko do so rongding pung mari makhai habi hele ko manga ta patri adu phone toraga aije kaipam jaga da salamme adu yaroi khangbagi farm sida kumak pane do adum na khara do ko thong na bana tawne do pai le hodre ising changelak pana hangre farm loi keno tore son gi site le riba thariba kopi kai ka thangai ji ju farm ma tani asi ju amta keno to hodre हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदा खेत्री अवांग लैकाइदा इरेल तुरेल काइबदगी इम्फाल ईस्ट की मफम कया थुमजिनकिबदे नतना इसिंग मौखलकपदगे ngarang numidang waramdagi hauna जेनिम्स हॉस्पिटल दा लैबा अनावसिंग होंदोक्रे हिरामसिगा मरी लेनना जेनिम्स के MS डॉक्टर केस लोकेशोरना इचाउगी फिल्म फगत्रिबा फाउबा हॉस्पिटल असिदा OPD गी अनाबा लायंग बलेफ्लकने हाइना चेरोल थोकपा लैख्रबने इम्फाल ईस्ट की इसिंग इचाउगी फिल्म मफम कर हंथरबसु मफम खरदना मौखलकपा इसिंग नौना थुमजिलाक्ले कोंगबदगी इरिल बोंग फाउबगी मफम सिंग सोरोक मथक्ता इसिंग चेंदुना नौना इचाउगी अवाबा मायुकनरे मसिगी मथक्ता कोंगबा लाइरेल पात लैबा पावर सबस्टेशन इसिंग थुमजिलाकपदगी ngarangdagi mai piba लेफ्टख्रे फिबम असिना खुमलम पार्क संगाई पाट अमदी जेनिम्स की सबस्टेशन सिंगसु सोहलगनी अदुगा खोंगमन उचेकोन वांखै वन थंबांग खोंग अमदी यारिपो के 11 kV फीडर सिंगदसु सैथेंग पिदुना मै थाबा ngamkhiroi हाइरे कोंगबा भामोन कंपु इरिलबुंग अमदी अतै मफम कयादा नौना इसिंग इमाई वांखलकपदगी मियाम मिपाइबसु फोंगनरे
खुदहाइबसिंगी लाई लाइनिंगथौ पिसाताव विश्वकर्मगी इरा थौनिबगी थौराम लमदमसिगी मफम कयादा पांगथोकनरी लाइनिंगथौ पिसाताव विश्वकर्मगी इरा थौनिबगी थौराम लमदमसिगी मफम खुदिंगदा पांगथोकनबगुमना इन्फॉर्मेशन सर्विस टेलीविजन नेटवर्क ISTV नेटवर्क नसु इरा थौनिबगी थौराम BT रोड के गंभीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लैबा नेटवर्क असिगी ऑफिस दा पांगथोकरे ISTV नेटवर्क की प्रेसिडेंट लैतानथेम तोंबिना लुसिंगलगा नेटवर्क असिगी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंग नेटवर्क असिगी तोंगान तोंगान द सेक्शन सिंगी स्टाफ सिंगना सरुक यादुना थौनिजबगी थौराम पांगथोके मतममगी कांग्रेस पार्टी की लुचिंग भी ओइखिवी हिजम सरोजिनी की मसू थोकसोम जिमीना RPI दा यावरखिबदा महेश्वर ठौनाव जमना तरामना ओखरे न्यू दिल्ली की सबडिविजन रोड लैबा पार्टी से नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर ठौनाव जम के ऑफिस दा महाकपु तरामना ओखफगी थौरमदु पांगथोकपग लोइनना पार्टी से मणिपुर स्टेट कमिटी की जनरल सेक्रेटरी की फम खुसिनखे तरामना ओखपदुग मरी लेनना थोकचोम जिमीना महाकी मबोक हिजम सरोजिनीना ngaliंgai इंग्लिशिंग अमग चमापन यांखै मतमगे कांग्रेस की लुचिंग भी अमा ओइदुना लैबाकीदमक्ता फ्रीडम फाइटर अमा ओइना लैबाक मियामगीदमक थबक कया तौरमे महाकी अपोकपी ममासु डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिंगबा ओइरमदुना कांग्रेस पार्टी के इमुंगदा चाउरकपो ओरगसु ngasi gi leiriba fibam asida RPI thawale party ge ideology ga mahaki ideology ga manabadage mahakna party asida yaubuni haiki aina ngamjaba agi ima event gi damakta agi lam gi damakta ngamjaba se RPI gi help na oja meshwar gi help na pangthok bangam gani haina thajaba ma leibagi damakta ayakna si party se join tawjabani aduna ai yam thagachai RPI bu thagachai oja meshwar bu thagachai aduga manipur gi oina akhoi da sumaina opportunity ama piba akhoi gi thabak tawnaba akhoi punamaki damakta sumaina platform ama pibi base state ta oiro national ta oiro mai pakna ba amakak lambi ama yakpi base ehak yam thagachai party busu oja meshwar busu aduna khuramjari punamakpu akhoi pangthok pangamna ba imalai bak sida shanti porakna ba honasi akhoi punna lepmina si haina ai hainingi Regional Institute of Medical Sciences na Khwarambani ma Kaithal Joint Coordinating Committee for Fees ka khusam naduna swasthya hi seva 2025 ka mari lainana Khwarambani ima Kaithal da mega health camp pangthokre Khwarambani ima Kaithal ki temporary market ta pangthokpa mega health camp aduda dental ENT gynecology orthopedic surgery psychiatric medicine ai ga mari lainaba layong sing mangjau nana layang hobagi khudong chaba Kaithal phambi ima sing Kaithal asida dukan phamliba singda fanghanke medical camp aduga mari lainana Khwarambal ima Kaithal Joint Coordinating Committee for Fees ki co-convener Khetri Tamana Kaithal famliba sing ase ayuk angan badagi thoklaklaga numidang fawa potfam famlaga imung puba ngaktane imung manungi awaba puringai masagi anaba leirabasu hospital da chalaga layang bagi khudong chaba loba ngamdabana ayambani hiramasina Maramasina swasthya hi seva ga mari leina nupi sing hakchang fana lehna ba pangthokliba medical camp asina layang bagi khudong chaba pibita natana layong leiba singe chanana ba hidak langthak singsu lemna pigane mathang thagi tang ani faw pangthokadaba sida atopa Kaithal singdasu medical camp asi pangthok haningi haiki बाजार से पोट योनब लाइबा इमाइबेल सिंह अदगी अखोगी कस्टमर सिंह मैम पुनमक्ता अखोगी ngасai ayuk अखोगी पुंग 8 ग मिनिट 15 दगिना हुजुक पाउबद लेप लेतना अखोई मैम अम लाक्तना अखोई स्माइना येंगबसिना कोई नुपी सिंह अमदि कोई पफम फमीबा दुकान फमीबा मैम से मसी अखोई हेना अखोगी हक्चांग सी येंगथोबगी खुदोंग चाबा म फंगबसे मसी आइगी साइटगिदि याम नुंगाई मसी अतो अतोपा मणिपुर की मार्केट मैम सिंह दसु स्माइना अखोई सिनबिरगदि हाइरिबंगसीदगिना अक्टोबर की तांग अनि फाउबगी मनुंगदा सिनबिरगदि मसीने अचौबा अखोगी म्यामदा हेल्थ की लेरिबर अखोगी इशू मैम सिंह से कोन बंगमगनी हाइदना इस्माइना थाजे हौजिक पाउगी मरथना तेन ब्रेक अमतंग लौजरी
Soccer company gi crown maker wheel. Chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker wheel. Hauzik market ta phangbiragani. Mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown maker wheel saman. Mayamsu mahaw yengbiu crown maker wheel. Diploma in Hospitality Management asi guaranteed placement piba course amani. Hospitality sector asi 22 lakh crore gi market value ori. Aduga employment haibidi thabaki oina 48 million job ki opportunity leigani. JCRE gi hospitality da expert oraba trainer singdagi guidance lobiu tambiu. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Sija Breast and Thyroid Clinic Sija Hospital na lakliba September gi tang 15 dagina kun fauba free breast and thyroid cancer screening camp pangthok sagadauri mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedure singda 15% concession gi khudong saba pizari breast amadi thyroid ka mari leinaba sangi nungai taba leibiragadi khudong saba asi lobi ho Sija Hospital da pau faubirau Break matungda mayambam kahna taram nokchuri loina makhataba pau pizari entrepreneurship and skill development program on crochet traditional dolls and soft toy making na sinduna skill development program pangtokre Ministry of Micro Small and Medium Enterprises MSME Development and Facilitation Office Imphal gi makada Northeast Women Entrepreneurs Association Manipur chapter ga kusamnaduna Naurem Thongda August thagi tang kunga mapandagi haukiba training aduga mari leinana Northeast Women Entrepreneur Association Manipur chapter gi president Kangabam Bizia Chanuna entrepreneurship development program ge manung chana traditional doll soft toys na chingba khutna kochi na lolaga saba Manipur gi traditional oiba tribe ki visual Maitei gi fijol gi oiba dolls making gi training ama pangthokpani fijol sing asida doll saba si ihan hanbane apikpa dolls tagi hauraga achoba makhal gi doll saba gi training asida mioi kunga manga sarugyari masagi senthok lambi lehnda ba yade habgi wakalonda training asi sinbane haiki training se loi ba matungda saisda thabak sujari banu pising huji training pangthoi banu pising sa matam sang na do product se puthokanda khoina marketing se Manipur da natana national level da global market da chathina na proper packaging da matum da ko tugi pandam dani nupi myam se soi dana sigi training program sigi matum da thagi leng raba income ma lagna na ba khoina sinjari India ki Prime Minister Narendra Modi na chahi humputara manga surakpaga mari lainana mahaki mapok numina lakpada BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sardana lusingduna BJP ge Thomi Kyana Moirang Konjangmam Laikai da leiba INA headquarter ge akoibagi Amorakai Singh Chit Sengduna Thakhaya machumna chathagadaba seba pagwara gi thauram hogdokre BJP Manipur Pradesh na sinduna Bisnupur district ki manung dalaiba BJP ki mandal singh ki thaupuba singh amadi Thomi Kyana sarugyaduna punna Sathakhiva seba pagwara gi hogdokpa da BJP Manipur Pradesh amadi BJP Bisnupur district committee ki maroiba thaupuba kayasu sarugyake tharonga mari leinana BJP Manipur Pradesh ki president A Sardana India ki Prime Minister Narendra Modi na chahi humputara manga mapung farakpaga mari leinana BJP Manipur Pradesh na su tongan ba thauram kayada maruoina Prime Minister gi wakhalon miyambu mating tauba haiba aduda yumfam oraga ngasidagi seba pagwara gi thauramasi India gi ningtambagi hauda achobo thodang laukiba INA gi headquarter asidagi hogdokpani haike ngasi asi Swachh Bharat amadi blood donation aduga health camp adugumba aikoi khara khak tauraga adugumba ising chawbugi leiriba khudong thiba sida aikoi seba gi part ama oina aikoi adugumba Bharat ki Pradhan Mantri ki seba gi thauramasi praja gi seba gi miyoibagi seba gi thauramasi aikoi pangthokani aduga ngasidagi hauraga leptana 2 October Mahatma Gandhi ji amadi Lal Bahadur Shastri gi mapok numit yauna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯠꯃꯥ ꯅꯤꯔꯚꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ 2 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ Saruk yakiba BJP Manipur Pradesh ki spokesperson M.Asni Kumarna Prime Minister na pamjariba miyoiba ama oina miyamgi thogol tawba haiba wakalon aduda yumfam oiraga INA na India gi ningchambagi ihauda lawramba thodang adubo ikai khumnaba amadi ningsingba oina INA gi headquarter gi oiriba mafam asidagi Prime Minister gi mapok numit ki thauram thakhai masubna chathagadaba ase haudokpani haike Manipur na Indian nationalism da tawgo contribution ase akan masibri support tawba mon ningsing boy ne kai kuna boy nam masida kuna party karmi singna state personal singa kanda sit pa sengme tabasi Prime Minister ko karunga mari na pangtok chawas Loislapda hauzu fawgi maroiba paw amukka hanna pizari Wangoi de Imphal Turel kaibadagi Imphal West District ki mafam kaya naunai sing thumjin kre amadi khurhaiba singi lai lining thau pisatau biswakarma ge ira thauni bage thauram lamdam asigi mafam kaya da pangthoknari hauzik fawgi nadi Manipuri paw matang sta lojare mireng tabiri ba punamak pamukka hanna khurumjari